Komisiyo y'imiyoborere myiza, komisiyo y'ubukungu n'imibereho myiza. Njye rero ndi perezida wa komisiyo y'imiyoborere myiza. Mpagarariye rero umurenge kandi nkaba mpagarariye na Ibuka ku murenge. Ndi visi perezida wa Ibuka ku murenge. Rero ntabwo ari ubwa mbere nje hano, n'umwaka ushize naraje. Urabyibuka? Tuganira kuri ibi bintu nyine. Kwibuka iryo jambo kwibuka no kugira ngo bigende bite tutazibagirwa ibiki ibyabaye mu Rwanda. Tubyita amahano yagwiriye u Rwanda. Urumva? Kandi tuba dushaka ko abana bato mubyumva mugakura mubizi mubigaya. Byakozwe n'ubuyobozi bubi bwaranze igihugu ubwa mbere, bacamo abaturage ibice, babereka ko amoko ari mu gihugu ntacyo apfana. Bati abahutu nibo bene igihugu, abatutsi bagomba kwicwa bagashira. Murumva? Byarabaye koko, abo bantu barishwe, duhora tubibabwira buri gihe. Barishwe, abapapa barapfuye, abamama barapfuye, abasaza, abakecuru, abana bose bangana namwe babarutaga, abatoya cyane n'abari mu nda babagaga mama bakakuramo umwana bagakubita hasi ngo ni umututsi. Arabyumva? Hari abavuye i Nyanza ku rwibutso, bari muri mwe mu kanya bavuyeyo. Hariya rero abantu bahaguye nyuma ya jenoside.